Sana mulethire nontu baita na mbere kurumira Meru Tv nkeregera uri sasawa okura kundi otuleithiritio ri karibu sana katuleithire nendi yara yarekire mangatheti na jerene ciakwa ndiri na ngatheti ya The Standard. Anto bravo kirio rito kiri karatasi-inĩ ka mbere kiri ngatheti ya The Standard ni mantu yakonie kiama kia UDA aranende Rais William Ruto na chamba ingi cia kiama kia UDA bethirite bakiringa kibara bakiwa kiama kia UDA nikio uthio na kinya atibiti ya nthiguru ya Kenya endiko kuonania isunti kia 50% bara bethirite bakiromba kana bara bakurombete mwakene yongiri 2027 na kiama kia UDA baumete ntere cia Rift Valley kana nara Ruto aumete gukerekana ni antu bakaimno kuma ntere cia Mount Kenya bara bakuromba ete na kiama kia UDA gukerekana nende kuri na 149 aspirant baraba kuromba itina itikia gavana na kiama kia UDA kuri na 279 aspirant baraba kuromba itikia senator kuri na 323 baraba kuromba itikia women rep na kiama kia UDA kuri na 1372 anto baraba kuromba iti na kiama kia bakuromba iti kia MP na kiama kia UDA koloki MCs baraba kuromba iti kia MCA na kiama kia UDA ni anto ngiri 10 mana yele ya 30 ronoro na tukethia turikiri lutheirio na njirenda ya karatasi-inĩ ka tuna na karatasi-inĩ ka tutana. Karatasi-inĩ ka twili ni mantu yakonie kithomo kukerekana kuri na ghost schools kana school cia kuri na school kathomba cia ruo aranende kukwirikana kuri na 87,000 aritwa baruo na bobo bukarekete ori kuri na 26 public primary and secondary schools ira cietithio na mbere na itina aritwa na ni kwa amona kwithira ni kwa mukira mbecha cia capitation otuntuiria bo na babwithitwe mweri wa Septemba na Oktoba mwaka muthiro. Uyu ni kuri karatasi-inĩ ka twili nkolokio karatasi-inĩ gaka twili Court ni ombete kwithira ikirungika musemanio ya cibitari cia kaunti ya Nairobi musemanio yo babwithatio omwaka nantu bakwithira ni bombete kwithira betumira 9.1 billion bura kutebateri na nende Court ni ombete kwithira ikirungika omusemanio jura cibitari cia kaunti ya Nairobi chithira ikibwithia omwaka watho bobo ritini Justice Lawrence Mugambi na yambarire ombete kwithira rikinyithwa court ni senator wa Busia okia omtata amona Bernard Mushere na mtongi ukomenyekana ya Naomi Nyekaririo Misati bombere kwithira baki su sibitari bakiwa ni bedrite baitumira 9.1 billion bura kuti batere puni boko karatasi-inĩ ka twili karatasi-inĩ ka tuthato kukerekana nindi kuri na Akenya koloki ya iana barabombete bakia detain barabombete kwithira bakia detain nthiguru Saudi Arabia amona kwithira ugima bwo mwiri buti sawa
akiri ngatheti mwandiki wa ngatheti na atarĩrĩtie ruono rwa mwekuru umwe kumenyekana Yanita ora wina murimu ya pneumonia atiomba kuirumia kana aikundia na nende arerigira utethio bwa mtonge akaria kumutetheria kuria kana kunywa. Anita atiomba wikundia kana airumia nende Anita bando no akwami ndigurune ya Saudi Arabia mwana kwethira no mbete kwethira aitakire embassy maita kathumba akenda kwa deported ndigurune ya Kenya amwe na bou onto bou botomba kwethira bukiombekana muletheire wa Meru TV ti Anita ake ni akinya bangi kathumba barani kuru koloki ya anto yana Anita kologi mwandiki wa ngatheti na atarĩrĩtie ruono rwawe ora ombete kwethira akiria ndigurune kwa miaka 3 na atarĩrĩtie bora aukira thaa 9 cia rukiri ora aritangwo ikiri nyumba aukira thaa 9 cia rukiri akabwithio utheru akarua akaura nguo na kinya akaruira kuru na akamama thaa 5 cia utuku nende Anita ari na murimo jwa pneumonia koloki. Anita ombete kwethira etariria mathina kathumba era ombete kwethira ekilukira ndigurune ya Saudi mathina ya amana ni kwa treated kana kwethira nombere kwethira ali sexually abused ni mtura wa mwandikite bundi bokore karatasine katothato muletheria wa Meru TV ke karatasine katona ni ruono rwa tuthomere kiri karatasine kambere ruono rukoni kiama kia UDA na mutongeria wa kiama ki orane Rais William Ruto. Rais William Ruto na amwe na nchamba ingise kiama kia UDA nibethirite bakiringa kibara bakiwa kiama kia UDA nikio thio bwa ndiguru ya Kenya na kinya kiama kia UDA nikio atibiti ya ndiguru ya Kenya ndikukerekana isunse kia anto baraba kuromba isunse kia 50% kiri baraba kuromba ite mwaka na yongiri yele mirongo ele na muanja baumete Rift Valley na Rais Ruto aumete kukerekana nende tere cia Mount Kenya ni anto ba kaimno baraba ombete kwithira bakiro baraba ombete kwithira bakiromba ite na kiama kia UDA. Figures released by UDA and readily circulated show that of the 12,000 applicants aspiring to be on the 2027 ballot and hosted by President at State House this week, a majority are from Rift Valley. Otunjeria bokonania nende anto ngiri kumne yele barabara bwithetie muchemanyo kana baba semanete na Rais William Ruto garone yawe bomete ntere cia Rift Valley. Whereas the process has not been closed, the number things compared to the more than 20,000 aspirants who expressed interest in the party in 2022. Kukerekana namba ya bara bakromba ite na kiama kia UDA mwaka yoyo 2027 kwa yuka compared na mwaka ya 2022 bara bombete kwethira ba kiromba ite ke kana bara bakromba ite na kiama kia UDA mwaka ya 2022 na 2027 ni ba kai sana. Na bugubne bukuri karatasine ka tona muletheria wa Meru TV
Ke karatasi ni katutandatu ni manto yako ni kiaramu anto ntere mwenye cyande guru na kinyandithia ni betite na mbere kwangaika na ndigithie sieta uturo bwo no ntubo kiaramu kira kitite na mbere ndiguru ni ntere mwenye cyande guru ya Kenya no ntubwa wagi bwa mbura bisa kuri na bisa eso ri karatasi ni kaka the standard kokona ni bura buri tauni ni ya Isiolo county ni Muturi Isiolo town bura chidile tenende ikiria characters no ntubwa watia bia Korea kana kentu kenge kya Korea bado okaratasi ni kaka kamwanja ni mantu yako ni drought ara nendi scientists komete kwethira bakiwa tere mwanya sikomba kwethira sirena riwa na kinya siomi nkuluki nonto kana no buyeta na mbere kwethira ikioma nonto bwa wagi bwa mbura bunde bukure kire karatasi ne ka tutandatu na kamwanja muleithiria wa Meru TV na mwandiki wa ngatheti akaua kumania na kiaramu kana drought aritwa ne bubaita na mbere baingine bakwethira baita skuru nonto bwa mpara na nkuluki ne berekeri kwethira bado baita skuru nonto bwa kiaramu kira kitite na mbere ntere mwanya cyande guru ya Kenya muleithiria wa Meru TV karatasi ni ka tunana tukioledia na poini rono rokoni IEBC nyuma ya uteruriani na thirikari komba kwethira bakiandikiria CEO wa IEBC ukomenyekana ya Hussein Marijano bakwethira ake chiebelia kana akebutongo inende IEBC niubite kwethira ntukuyele ake nyuma ya Hussein Marijan kumba kwethira akiebela aketine kya CEO nende IEBC niubite kwethira etara mtu komenyekana ya Moses Lendama Tsukuli are acting CEO arakomba kwethira nende akiria etineke kwa mieri itandatu contract ya Hussein Marijan ya batire kwethira ikithira mweri jwa ithatu that is March tariki kenda mwakene jwa 2027 and nende Hussein ataombere kwethira akithiria contract yawe nonto bwa opposition kana rutere ruriani na thirikari kukerekana he joined the commission in 2015 and was appointed CEO on March 9, 2022 kukerekana si Hussein thurirwe ya mukaririti kana ya CEO tariki kenda mweri jwa ithatu mwaka wa 2027 nyuma ya wa mtu kumenyekana ya Chiloba komba kwethira akiebela kere IEBC mwakeni jwa 2027 Marijan contract ya batere kweba kwethira ekethira tariki kenda mweri jwa ithatu mwaka wa 2027 na tweta na mbere karatasi ni katunana kurina ruono rukonie Senate Speaker Amason Kingi kukerekana mobilizers ba kiama kiawe kere kumenyekana ya pamoja
ya pamoja African Alliance ni bombe to kwithira baki chiebelia kia meneke na wita kia mene kia ODM. Mulaidhidia wa Meru TV Amazon Kingi ni Senate Speaker aranende mobilizers ba kiama kiawe mobilizers manathato bombete kwithira baki chebelia kiameneki na utonya kile kiama kia ODM batongoretwe ni National Executive Council ora ni Elizabeth Muthoka ni bombere kwithira bakiamukirwa ni Kilifi Governor Gideon Mung'aro muchie kwawe ntuku ya Jumatano na nende pomba kwithira baitonya kiamene kia ODM. Miss Muthoka akiadia awete bombete kiamene kino ntobwa kwithira bakiathulwa bakia mistreated na kinya mawirane ya urongo mawirane ya tio kinyanira na nikene ndipo kitumite boma kiamene kina mudhoro na utonya kiamene kia ODM. Bone bokore karatasi nika tunana kuloki okaratasi nika kenda ni manto yako ni ODM maandiki MANGATHETI na tayarirete bora anto baba ingi bakiama kia ODM bari no bwa no nto au kabere bamwe ba amemba baba kiama kia ODM bare bedrete bakirigira Raila Amolo Odinga nikenda omba kwithira akibendu sibona iti endunende kaiteneka bari no bwana nto Raila Amolo Odinga na mbere kwithira aitotiana nende kakomba kwithira baitindanira tonya to kana itebi na anto barabare kiamene kia UDA. Bone boy kure karatasi ne kakenda muleidhiria wa Meru TV ki karatasi ne ka 10 still no mantu yako ni kithomo uko kutariri tobora school fee ya school certificate yombete kwithira itakuma 56,000 to shillings 105,000 per year. Bete sia school certificate niombete kwithira itia kuma ngiri 56 mwanka ngiri yana na ithano umwaka na riu accommodation itio bete cha kiedio kinyatio itio na into bingi kathomba dira aritwa batumaira pa kithoma kerekana nende ni fees yake na bado becha cia nyumba itikirio kinya becha cia bierio na mantu yange kathomba ara nende arimo ba tivet bakawa nonto bwa witia kwa becha kana witia kwa school fees adito baba ingi ni bedrite bakiremo witithia na mbere kithomo kio baingi bedra nibakwithira baita skuru na kinya baingi ni baremi kwithira baitonya skuru cia TVET nonto bwa wagi bwa mbecha kana nonto bwa school fees witia na kunende baba ingi batumba kwithira bakia fund otonya kiri skuru cia TVET muleidhiria wa Meru TV. Okaratasi ni kaka 10 still CS waroe raumita county ya Meru engineer ile Kimuga nombete kwithira aitaririe bora becha chiringi bilioni 10 etura omwaka nonto bwa water loss nonto bwa rwithirite rukurira ukilokera leakages na kinya illegal obstructions and poorly executed infrastructure project
engineer CS Waroe engineer Hiriki Muga aritija are county ne ya kiti ya Nakuru aranende mbota kwithira aitariria bra becha milioni 10 chithaira ikiura omwaka nontu baroi utukanga kokerekana nende ruoya rwethirete rwitend rwiro ringi rutomba kwithira rwikinyila antu bara rubatere kwithira rwikinyila na kou nende thirikari niumba kwithira ita bilioni 10,000 o mwaka. Buni bukure akiri ngatheti ya The Standard mulethiri wa Meru TV wenda kuchionera yone yangia maingi umba kwithira ukiwatira ngatheti ya The Standard nkatho cia mwanya na ntaba kwithira watanirite na uni kiri